Sa depan ma'arif Allah, sa hikmah, o agama Islam, sa gyang kutuwa kinisugun, sa gyang kutuwa kapamuasa ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala, na so kapamuasa ma'arif Allah, na andin ikiyapamuasa o manusia ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala, na gyang kutu akapupilagui o syaitan si ikulawas o manusia, na pupakaligit ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so syaitan na di maka palalagui si kulawas o manusia ma'arif Allah sa lagi na di kapaka palalagui o rugu ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Di maka kuko di maka palalagui agyang utwa syaitan si kulawas o manusia sa lagi agyang utwa di kapaka palalagui o rugu ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'arif Allah na igiram yan mo sa manusia ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kutuwa pukitan o syaitan si kulawas o manusia ma'arif Allah, na tanto abu pa kaligit ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala sa iko syaitan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Penuman ma'arif Allah na adna mga kamapian o kapamuasa ipantag ko kapia akang bubulawasan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Penuman ma'arif Allah hikmah wa Islam ko kinisugun sa gyang kutuwa kapamuasa ma'arif Allah, nagyang kutu kapilayama ko uripan kapkilayam o uripan ko kapag ikhlas ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala sa apiya andadin matagu. Maana adin yan limang galab kagyang kutuwa simba na suaswatian si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa sibu si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa kenaba kipiki leleng ko mga manusia, kenaba kamantugan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Maana agyang kutu akap kilayam o manusia ko kapag ikhlas si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiya so kapamuasa ma'arif Allah na igira adipusa so manusia ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala, na di dinagagaga ubaskan yan katitikay o mga pad-ataw si iku langwan na oras iku kadundo ko Ramadan ma'arif Allah. Na igira di mamuasa so manusia ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala, na kagaganian batal niya nagyang kutu puasa niyan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala si ko oras ada pa kay leron api kadalungan busa mga 5 minutos api panisa minutos ma'arif Allah, na kapag batal niya nagyang kutu puasa niyan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala sa kuman uri na minum ma'arif Allah urian yan nakatatagu-tagu man sa bagir ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Nayapiki ilay niya si mga tao na sa kanyan na dis kanyan ipusa ma'arif Allah. Okay, ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala na sa manusia na di niya ito panggalabakan ma'arif Allah. Sabab sa gyang ko to di niyan di kapamuasa na kanaba kipiki ilay-ilayin, kanaba kipiki inagan-nagan, kanaba kamantugan ma'arif Allah ka aya din na din niyan di kapamuasa na suas-suatian si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab as kanyan na apiya pan na pagkadalungan ma'arif Allah kada makatitikay ron naguda apigilay ron na din yan membatal nagyang kutu puasan yan sabab sa pinggil bukya nagyang kutu puasan yan na ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginanamu so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na meteruyan apitero kun wallahu subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ti wallahu ta'ala sa hadith al-Qudsi, langon natiyan na amal babataan Adam narakiyan ma'arif Allah apmuigyan niya nagyang kutu balas yan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Adin yan ito di pagamal sa para sa ginawa niyan illa sawm enun tabu atig wallahu subhanahu wa ta'ala so kapamuasa kagi atigya na so kapamuasa na mataan para rakan udi na rakak na tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajzi bih nagusak na tigyan imbelason so atigyan sore pan yada'u ta'amahu ipatapalagyan ipangginagyan nagyang kutu kapanganan kanan wa syarabahu nagukapay inuman wa syahwatahu nagugiyang ko to syahwan yan baya ginawa niyan sa min ajli sa may sabab para kambu atiku Allah subhanahu wa ta'ala. Paana di batal nagyang ko to baraposa gyang utaposan yan apya panda makatitikay ron manusia
Hagi adinya no tuding gelabukan na suasu atian. Si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Suasu atian si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman ma'urip Allah, hikmah wa agama Islam, si iku kini suguun ko kapamuasa, ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala, na sabab pa din sa gyang ko to problema ko uripan ko kaperangay sa mga pipiya parangay, ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiya katawan tano, aso kaperangay sa mapia ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala, naginan imiya kalala, o di na padsa miya kalala, hadap o di na hikmah, wallahu subhanahu wa ta'ala, o kaya suguan yan, ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-dagian ko to kaya liyan, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at igina innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sabi na rati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asiugu ako sa misaba patigyan ko kakumplito ako at tigyan ko mga pipiya parangay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, ipad amya kalala hikmah o agama Islam ko kinisuguan ko kapamuasa na sabab sa kaplema ko urip no Allah ta'ala, kaplema ko uripan wallahu subhanahu wa ta'ala ko mga parangay mga pipiya. Maana makaperangay kanyan sa mga pipiya parangay suguan o Islam ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala.